stvar koju muškarac voli više od ženskog lika, a to je sopstveni lik u ženskim očima. Desetina žena upravo čeka da im pruži to zadovoljstvo, zato što za koji minut počinje modna revija muških odela nove kolekcije Paul Zilleri. She says don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, such a wonderful life. Super su dela, stvarno. Nekako to sve dođe s vremenom. Mislim da Paul Zilleri nije za svakoga i nije ni za svaki uzrast. Potrebno je, čini mi se, da se muškarac osjeća muškarcem da bi mogao da nosi ta odela na pravi način. Zaista je fenomenalno skrojeno sve i super je osjećaj vidjeti to.